pre tačno godinu dana smo svetu predstavili prvo strawberry drvo u Obrenovcu i prethodna godina je za nas bila više nego fantastična. Osnovali smo, uz pomoć poslovno-tehnološkog inkubatora, osnovali smo kompaniju. Zatim smo uz fantastičnu pomoć državnih ustanova i kompanija u Srbiji uspeli da odemo u Brisel i da tamo osvojimo priznanje Evropske komisije, zapravo prvo mesto. I ono što je još važnije, da pokažemo i Evropi i svetu, a i nama samima da i mi možemo da budemo dobri i najbolji kada se potrudimo. Telekom Srbija i Strawberry Energy, firma čiji su osnivači studenti Univerziteta u Beogradu, predali su gradu javni solarni punjač Strawberry drvo, koji će u buduće služiti građanima da pune baterije svojih prenosivih uređaja koristeći solarnu energiju. MTS je Strawberry drvo, koje je danas svečano otkriveno na platovu ispred ustanove kulture Vuk Karadžić na Zvezdari, poklonio gradu u želji da se ukaže na značaj korišćenja obnovljivih izvora energije. Hvala vam što ste nam pomogli da poklonimo Beograđanima ovako lepu stvar. MTS i mladi preduzetnici okupljeni u timu Strawberry Energy omogućili su tako svim građanima da u buduće besplatno u tom delu grada dopune baterije svojih mobilnih telefona, muzičkih plejera, tableta računara ili digitalnih fotoaparata na ekološki način, van svojih domova i kancelarija. Veliko mi je zadovoljstvo da danas možemo da otvorimo ovo drvo obnovljive energije, nove energije, energije gde ćemo svi mi puniti baterije ne samo mobilnih telefona, nego i samih svojih, jer ovo drvo predstavlja jedan novi duh koji želimo u grad Beograd da unesemo. Imali smo sreću da je Mobilna telefonija Srbije, vodeća telekomunikacijona kompanija i jedan od nosilaca tehnološkog i naučnog razvoja u Beogradu i u Srbiji, prepoznala one mlade koji dolaze, koji su sami krenuli da otkrivaju i da pronalaze, koje su potom prepoznali i mnogi drugi van granica naše zemlje, nagradili ih i sad je na nama da ih pomognemo da ovo ne bude izuzetak, već da ovo postane pravilo. Jako puno je talentovanih ljudi u zemlji, situacija kakva jeste širom sveta, svaka kompanija koja može da podrži, ima mogućnost da podrži ovakve projekte, ona je na neki način po meni obavezna da to uradi, a mi to ne radimo ni samo zbog obaveze, nego i zbog verovanja. Verujemo da u Srbiji mogu da rastu genijalci i ne samo da rastu genijalci, nego i da naprave genijalne stvari. Visoko 5 metara sa ugrađenim klupama na sve 4 strane, Strawberry drvo može istovremeno da bude i odmorište za 10 osoba. Dok se njihov telefon puni energijom, sakupljenom od sunca, za što je potrebno 15 minuta, posetioci solarnog punjača mogu da se druže sa ostalim korisnicima ovog zelenog sistema i da koriste besplatan internet Telekoma Srbija. Grad Beograd je organizovao mlade beogradske i srpske dizajnere da rade sa mladim beogradskim inženjerima ili onima koji će to biti za godinu ili dve i da zajednički naprave novih 10 različitih oblikovanja, 10 različitih dizajnova za ovaj solarni punjač. Na taj način verujem da ćemo u gradu Beogradu imati jednu naučno-tehnološku atrakciju, da ćemo na 10-ak mesta u gradu imati vajarska, skulptorska dela, dizajnerske poduhvate, poduprte sa tehnološkim i naučnim napretkom.